Oleh daringgu takal ate mata patamo kanan ni acara pangring ate na channel YouTube YKB Sumba tanebe jewa. Tomara talenge po ne lina murda mo Yesu Kristo. Beda kata tinggi betul berkata awal na amada sordana kata sapaya. Beda kata sapaya. O ala amama anena sordana amama duka bisa duka mati. Amama pawaite taka maurongarna amamanin. O Yesu Kristo. Nebinane mori bawa ikoma dosa-dosa wama. Dauro pawisi kimawe, dauro pandai kimawe, dauro manoto kimawe. Taka kalu arte das poko moe, bawa ikoma nebinane wama. O ama, mama bakato ene kalau katole kama talu kire bawa iko ke pandai atapiyama. Bawa iko ke pawisi atapiyama. Taka ne pawisi awali baram, lipi manowaram, di kabolam, nyako reu, nyako wai kadekra mama pakato ne nakore. Mono ne bina ne ama, kama tada mono kama renga na di kabolam na. Ina ko yako ma pawisi manakata, kama pandeke mono kama kadekra ke di. Wa ubi mandi ngarakua na sala bokala ma o ama. Mengarna amani nunggu Yesu Kristus dan Yesus dan Tuhan awal baik. Amin. Oleh dariku, lina murida perengedan elodo dari kelainge wali buku renungan masia dan judul nawe ketua nawe lugu nawe. Pak Iana barana karit dari kelainge wali na sultan Pak Ama Rasul Paulus marata rappe wano Galatia kaupua kataudana mata adua kabulu taudana hukumina mata adua kabulu dua takana patada da pakanan dari lodo tare kewani na mata adua kabulu pondona lungu na weli na murida nia kanendaiki atan Yahudi paka ata Yunani dai baki paanu baka ata bebata dai baki kapani baka mawini mala ia pangumi garantuk kami le ekaritu Yesu oleh daringku pemenor na murda morbisu prit tuo powene ate ananda yang buat wa inge ia pamia pana onda me papanget ananda bata dapat lega patandi pona pata luka pamanoto po ito papangaidelan punina oleh apa na ne papangeta aina na nyawe akono da pata dungge ne pata ngindi pate de kawikina mono na ngetage panama pandele papara takawa oleh atan ne papangeta pata ngindi newe na tadi nama rawi mata ataupun Yahudi kata Yahudi apa ngetangke tidak mana luka pemanoto luka petandina apa dengan punya atau dek malah aida duli da liuku baik mana atau dek duli da liuku orna ba duli da liuku apa rata ka apendiwa atau dek mono da baking ke bapak iya dengan nina atau dek pada atan Yahudi ko nyawe bahkan niki na napa ama Rasul Paulus napa etange mono matalarandi malah daiki kada atan Yahudi mono atawade Paulus na kala ketong gene mana tikire kata Yahudi wa mono kaida Yahudi wa ne nda ekinda pali dane salah pokala salah lupa nanti kiwe apa ama Paulus ngarakua atapia nanti na oro na bawaenge ate waita barana kali banyak karetu paparanumba ngarakua ata
pakoka palisupana Yesu napa ia di gainan kadong di keritu karena dong di keritu nyawe mangara di anak jawa mono na keke kali napa boto di keritu merakua ata papa ia pana katiba bene semua marah papa kira na jalan apa isu ina kaye itu ngakua tak kolage pandung ba ana na jalan amboto bibita inda orokina pataman loto manandina baka inda orokina patat kine pande monoboto taka oro kalu aten dasa pukuna muri mobisu nyaba ina kue kada me kanda ade de kawikina ne itu warkua napa ia pana donda kali ina ko meya kata pa akan di ngarakua ata mono indane kanda apendewa apa ekawi patik parawa oleh atana meya kona kata rata ka ate kata pamarah kang patah tole kan apa betul apa tewai atika wundawa namyo amin meja kata sembahyang amama anina sorgadana amama pawai tetakang ongarna malimu pamalangi lang takau ama matada merenge mango di manawaran ayama pawisi mono ana mapandewe bama reka dekrage bama pakaku ne pangkatoleka o ama pane koma ne li manawaran akadana ma iya buata arenge mo ni manawaran ana mapandewe bama reka dekrage bama pakaku ne toleka o ama lima gata bayama dua ubi mandi para kuana zala pokalam kalau karena maning mau Yesus itu disundan ku kama kama kita tawe tabayang amin oleh dadiku duka kina nelina morida parengan dan loro gula kangge like we subscribe we mono bapak ngindige bapak ratung ge bara oleh dadi da wadeka le bata pangindige bata talarange bata peratunge barna oleh dadida oleh kai bana bata danana bata talarange ne lina morida maringina